Evo jedan prilično jednostavan zadatak kojim ćemo probati sistematizirati dosta gradiva, pa kao i uvijek, prvi korak, pročitati zadatak. Djevojčica mase 43 kg popela se na platformu visine 7,7 metara. Koliki je rad pritom obavila? To je taj jednostavni dio zadatka. Detaljno obrazloži što se tu događa, to je taj kompliciraniji i malo teži dio zadatka. Predlažem da pritisnete pauzu na ovom videu i sami probate riješiti zadatak. Ajmo vidjeti. Imamo nekakvu djevojčicu koja se popela na nekakvu platformu i pitanje je koliki je zapravo rad pri tome obavila. Rad je skalarna fizička veličina koja je jednaka umnošku magnitude, koja je onako znanstveni termin, stručna riječ za iznos pomaka i komponente sile u smjeru tog pomaka. Izvadit ćemo poznate varijable. Masa je 43 kg. Visina platforme je 7,7 metara. Traži se rad. Naša nepoznata varijabla je rad. Idemo malo još vidjeti zapravo što se radi. Imamo nekakvu platformu, imamo nekakvu djevojku koja se penje na tu platformu. Platforma je visine 7,7 metara, ona ima 43 kg i ona zapravo u tom procesu obavlja nekakav rad. Taj rad je za savladavanje sile koja je vuče nazad prema zemlji. U ovom slučaju to je njezina težina. Drugim riječima, rad će biti u ovom konkretnom slučaju sila koja je njezina težina puta put. Put možemo označiti sa h ili sa s ili sa bilo kojom drugom varijablom. Njezina težina je proporcionalna njezinoj masi i koeficijent proporcionalnosti mali g, koji se kasnije naziva akceleracija sile teže, a taj mali g je vrijednost koja ovisi o tome gdje se nalazimo, kako u svemiru, tako i na zemlji, i na zemlji u prosjeku ima vrijednost 9,81 Newton po kilogramu. Pa možemo pisati da je g masa puta mali g. Možemo pisati, to smo već napisali, i možemo to uvrstiti u rad. Rad će u ovom slučaju biti masa puta g puta, sad ćemo koristiti h, kada uvrstimo brojeve. Masa je 43, po našem dogovoru odvajamo mjerne jedinice u uglatnim zagradama, kilograma, puta 9,81 njutna po kilogramu, puta h je 7,7 metara. Pogledamo sa mjernim jedinicama, provjeravamo ih. Kilogram i kilogram se može skratiti zato što je tu kilogram puta newton kroz kilogram puta metar. Ostaje nam samo newton puta metar. I duplo V će biti, to možemo na kalkulator napraviti, 43 puta 9,81 puta 7,7. To je 3248,091. S obzirom da je tu zadnji broj manji od 5, ne moramo ništa zaokruživati, pa je to 3248,091, odnosno 0,9. 3248,09, čega newton metara, a to je joule. I zadatak je riješen. No, idemo malo detaljnije obrazložiti što se tu događa. Rad.
Rad je skalarna fizička veličina koja je jednaka umnošku magnitude, koja je znanstveni termin za iznos pomaka i komponente sile u smjeru tog pomaka. Drugim riječima, rad je sila puta put. Radimo kada savladavamo silu koja se protivi, opire ili suprotstavlja tom radu. Možemo gledati u globalu dva slučaja. Prvi, kada vučemo nešto horizontalno po podlozi, tada nam se opire sila trenja. U tom konkretnom slučaju imamo podlogu i nekakvo tijelo, vučnu silu i silu trenja koja je u suprotnom smjeru. Put koji će to tijelo napraviti možemo označiti sa različitim simbolima. Obično je S, L od length, D distance, zapravo nekakvo germansko porijeklo, ili X kao standardna matematička nepoznanica. Pa će u tom slučaju rad biti jednak sili trenja koji se opire puta put S. Čisto kao jedna zanimljivost, otkud oznaka X za nepoznanicu? Možemo imati X zrake, X-men, gospodin X. Zapravo X vjerojatno dolazi još iz arapskog jezika al-shalan, odnosno šaj koji je značilo stvar, odnosno aš-šaj koji je značilo ta stvar, koji su onda Grci nekako preuzeli i povezali sa slovom hi, onda su Španjolci u srednjem vijeku slovo X izgovarali tako da je zvučalo kao š. Više o tome je Terry Moore pričao u jednom TED govoru. Ono što je puno vjerojatnije u toj čitavoj priči je da je René Descartes, poznati francuski znanstvenik matematičar, prvi put spomenuo x kao nepoznatu varijablu i to vrlo vjerojatno zato što je prva slova abecede koje su mu bile poznate varijable označavao sa prvim slovom abecede, a za nepoznate varijable koristio zadnja slova abecede. On je u svojoj knjizi 1637. godine Geometrija prvi put vjerojatno označio nepoznatu varijablu sa slovom x. No, malo smo skrenuli s teme. No, drugi način obavljanja rada je kada nešto dižemo vertikalno, tada nam se suprotstavlja sila teža. U ovom slučaju penjanje, ali i bilo koje dizanje je rad, kako u znanstvenom, tako i u svakodnevnom jeziku. Sila teža je sila kojom Zemlja privlači tijela i zapravo druge mase, jer se baš nalaze u polju djelovanja gravitacijske sile. No priča o gravitaciji je puno zanimljivija. Zapravo se ispostavilo da sama masa iskrivljava prostor vrijeme oko sebe. No, o tome ćete više u srednjoj školi, na fakultetu ili na nekakvim internetima. Ono što je bitno tu, da je to sila kojom Zemlja privlači tijela i druge mase jer se nalaze jako blizu nje, u polju djelovanja gravitacijske sile. U ovom našem slučaju, to je rad kojim se savladava sila koja vuče prema Zemlji. Svako tijelo zbog svoje mase ima i težinu. Težina je sila kojom će tijelo djelovati na podlogu na kojoj se nalazi ili ovjes na koji je obješeno. Oznaka za težinu je G. Težina je proporcionalna masi. Ovo je znak proporcionalnosti. To zapravo znači da za 2 puta veću masu težina će biti 2 puta veća. Kako bi ovaj znak proporcionalnosti zamijenili sa znakom jednakosti, nužno moramo uvesti nekakvu konstantu. Tu konstantu, odnosno koeficijent proporcionalnosti mase i težine, označavamo sa malim g. I zbog toga možemo pisati da je težina jednaka mali g puta m. Koeficijent proporcionalnosti mase i težine ovisi o tome gdje se nalazimo.
kako u svemiru, tako i na Zemlji. U svemiru različiti planeti imaju različite mase i na različiti način privlače tijela koja se nalaze blizu njih. Na Zemlji mali g ovisi o puno različitih faktora. Prosječna vrijednost mu je 9,81 Newton po kilogramu. Vrlo često se u literaturi mali g zove akceleracija sile teže na Zemlji. O tome više u nekim kasnim razredima. Idemo kratko ponoviti. Djevojčica mase 43 kg popela se na 7,7 metara visine. Rad koji je pritom obavila je rad koji je savladavala silu koja je vukla nazad prema Zemlji. Ta sila je težina, ovisi o njezinoj masi i mjestu gdje se nalazi sa koeficijentom proporcionalnosti između mase i težine, malin g koji iznosi 9,81 njutna po kilogramu. Zašto njutn po kilogramu? Pa ako pogledate, ovo je težina, to je sila, mjerna jedinica za silu je njutn, ovo je masa, mjerna jedinica je kilogram. Kada ovu masu prebacimo na lijevu stranu jednadžbe, dobijamo njutn po kilogramu, pa će naš koeficijent proporcionalnosti između mase i težine biti njutn po kilogramu. Kako je rad sila puta put, ona je savladala ovu silu, popela se na ovu visinu što je naš put, tako da je ovo sila puta put, a to je po definiciji rad. Tada! Kako tu istu situaciju sa djevojčicom iz ovog zadatka iskoristiti za analizu jednog od temeljnih zakona fizike, zakona očuvanja energije, pogledajte na drugom videu.